Yativwesi na kwachiro makuru agacentrire amazina Mbabazi Charity nyine Sande brand elizoba norwa kabiri kandi biro na biro na tumwe hebyo kwikume biro na tano eshahane ibiri ezo mwebazyo ntwija kukwisiyaho hebisha muto kandi kuturagarce tuja kwisiha amakuru agacentrire ombwejere emitwe y'amakuru ne kushikibwaho yatunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cy'umwaka ku rw'umuru rwa Nyamahembe sako ekiruhaha bwa buri yomwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri yelanji wa global aleta wenjawulo ku bisenge tulina global silk vinyl asigibwa munda global weather coat asigibwa ebweru ne global mat owazisiringi Gacentrire Chireci President Yoweri Kaguta Museveni yasiba muri Nwoya na Amoro yabaraganso konjero pereza. Electricity, roads, tarmac, those can be there, but those are ours, all of us. President wa National Unity Platform Robert Chagulanyi ariyo mu Rubunyoro. Tusinga gold musiona tuina mafuta n'ebyobugaga bingi nnyo naye wano tewali train. Omuriro gwacwekereza St. William Ese omuri Kagango Shema. Shumire baryifo mu morning prep na domu yes biro ready. emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho yatunjira umugisha ubwo kwendera umwaka 2025 n'ekitereke cy'umwaka ku rw'umuru rwa Nyamahembe sako ekiruhaha bwa buri yomwe kandi kirumwe bihembo nkente embuzi enkoko shukari omuceri yelanji wa global aleta wenjawulo ku bisenge tulina global silk vinyl asigibwa munda global weather coat asigibwa ebweru ne global mat owazisiringi Mbabazi Charity na Sande brand agana makuru agacentrire ombwijire President Museveni elizoba sibiro muri Nwoya hamwe na Omoro kurondo bushajici obwakaruru akenkome ibiri abuna mukaga ogunarondo bushajici okumugariza habwa President wa Uganda obwenchiro eyamushanju President Yoweri Kaguta Museveni elizoba yasekiro cha kabiri arukuronda karuru omuchanga cha Achori. Museveni abanwoya yabahaburo butategerezo kutunguka kwa bona bito kwejumbiro mu kuhangahangaho baketunguraho naho abantu mu district ezi bamuraganso kumuha bushagici ahabwe ntungu ayabaretire na mnonga sente za parish development model. Chairman wa NRM omurunwoya Mego Adokorach Mary yasima President ahabo kutungura obuhinji n'oburisa district age. Your Excellency, in Omoro district we are very peaceful. We congratulate you because in every home there is need for a father, a grandfather, children, a mother. That is how the structure of NRM is. So in every stable family needs all the category. That is why we have the leagues in all the categories in the NRM party. Mego yashaba President okubayamba ahabinyamishwa ebirukurugo mu Murchison Falls bikatahirira maka n'emisiri y'abatura. Omoro district so far at the beginning of the PDM has received 19 billion shillings, 975 million shillings, 361,510. So far, PDM has supported 19,902 households in Omoro district. Thank you so much, Your Excellency. President Museveni omukugamba kwe yabanza kwisya boko ebyabireho omurutaro rwabiro muchanga cha bukizi bwa bumosho obwihanga. And so is Lonyo. Kumeno bene lokum Lonyo. Lonyo is mine, of my family, of my company. Lonyo berum megi I oti igwak tultich ayini yobo ma megi Lonyo berum megi. So this is the message we differed with the other groups in the 1960s. And I look my watching John I Jochan and Chakem Warapia Bichel Kiwie. The others were saying development, development without Lonyo. Yeno bere ka waya mwaka eno ni
loka lobo kala loka gudi gi jema eno kwano ene wachipe kaki loka lobo mapeke loka tan I pe warma be. Now, in the cattle corridor, the people listened to our message. After a long struggle of explaining, hakaba haciruhenta roze enganda n'amadini bita abazungu bagenzire abemeza babandize ho bakaremerwa kureta usinje omucange cya Karamoja Museveni najangwa umuhekera Joseph Konye akasimba makando omucange kandi government ye ekamurwanisa okureta obusinje obari besimira mu bwahati president yashomesa hante ezirukama mateminji no kutunga muzi no kolesa ku sente za parish development model. This man is not John Kwano. Downey and Mawunani, La Choni, and a pake and John Mokwano. He is Munyacharo, villager. Museveni nabo yashobora aho basya okurihirira abo abatungira butandu omutaro wa Joseph Konyi gasha kwa Edwin Ram. Webade Ram Edwin president w'ekigombesha National Unity Platform Robert Kyagulanyi Center muhiri soba yasiba yaisya ekiro kya kabiri omucange kya Bunyoro alikulonda obuhadizi mutora n'ahatebeye bwa president omukaraka rukwisha kuterwa 2015 byuko kubanza omwaka ogurukwisha Kyagulanyi habaye abaganso kwisha kolesa amajuta hagari omucanga cyabo okubaletera entunguka. Robert Kyagulanyi Center mu okwatire ekigombe kya National Unity Platform ebendera erizoba yasibwa mu district ya Kikube na Kakumero aho yayakirwa abantu omubwinji. Kyagulanyi campaign yo kubanza yaba hari igayaza town council mu district ya Kakumero kandi okwo yayereko kwatwaho ahabwabo abarukuremesa nupu okurondo bushajo mucangeki. Kuyarga yaza Kakumero aho yabaye na kutera ruteranirwa hacisha cyakakika bitwaha bashanga babategere byo mu mahanda kubaremeso kwika hacisha yeki bwanyuma abahagizi bakiza byo kwerinda mani nuko mucisha yeki bitanda cye polisi yari ko kubabinga. Tusinga gold musiona tuna mafuta nebyo bugaga bingi newa tewali train wano mu Bunyoro tewali wo university sasa zino abana babatema kubanga basomese tibabasesula banange bino bibaga mukwano bibaga manga chali wamwe bibaga mango omuntu w'emyaka jamwe banange we need change tuino kukyusamu. Agamba n'abahagizi Kyagulanyi yakolesa emizindaro yari kutambura nayo mu motoka kandi okunayo yajumirira abakozi ba government abarukukoresa ku office zabo. Zezize wano kubabulira nti tulina Uganda empya. We can get a new Uganda. Tusobola kufuna Uganda empya. Netutandika afresh. Mwenamuli wano abavubuka abasingano temulina mirimu. Naye ng'emirimu gisobola okubeerawo. Abasinga babagobe ku mataka gammwe. Ekirungi mpetaka lyabwe mumanyi oliri. Era bwetaka president bw'edibwe. Kiba kiwedde. Bwanyuma yo kuruga muri Kakumero yayongerayo kuzo mu district ya Kikube okukora ruterano rundi. Nyina timu ya kabiri. Abana bamwe. Abana bato. Abana basomye. Naye mbasanga London, mbasanga America, mbasanga Dubai bagamba Bobby Uganda wafu. Nibarere twina abana bagezi. Tuwekambula bwengende bulaya mbasanga. Banange mu kisaba abana bakomero tuzimbe Uganda. Nyenchakare Kyagulanyi naeza kusiba mu rurembo rwa Hoima gasha kwa Ram Edwin. Abatura n'abebebeza mu district ya Kibale bayaganisa okushakika president Museveni ganazindi ahabwe birunze byakorire ombuhereza bwe.
abaturana b'ebembezi bagira ngo businje ebyamagara ebyentambura n'obundi buhereza bitungirwa mu government ya NRM ntabwo cyo kushungusha president nugwemara mu gubaroho hati itwena nkabebembezi ubanza kurugira kim haikuru twemere enyuma y'ubutimiza president Yoweri Kaguta Museveni tumuhereze akaruru haba president abo ekisanja ibiri abiri namukaga ibiri asatu nakumu Noweri Nitsembo basemera umunyeshengero kazi wa district ya Kibare nagira ngo akanuko keire okuwere ko bushaji cyo binire NRM mu district age kutongoza campaign yo iftinisa Yoweri Kaguta Museveni hawo kumtoza karuru kusagiki hawa ekisanje kikwija ekyankumi ibiri abiri na mukaga kuika asatu na gumu titwakangaho n'abafulaga mbere itwena wekora mwo mulimo kurora ngo bikaba bintu byone bendera zaitu za NRM bazoreza karuru kandi kayikira kamu next year umutima ogwa abantu kwenda kuruga mu bunaku hano mu Uganda na muno mu kibali hano bucyari mutayita kwica mbere turahindura entekereza yayi kagamba itwena turinda kuruga ombona haruha abebembeza bayereko kwatwaho ahabwa abamumbanto butahindura hamiturire yabo nobo government egeze ko bakwatiraho manifesto yetebe yenshi tukutambulira mu gihe tegereza nyumugambira abantu amazima ebintu musali menye tako bagambira ko na bitero byawo magambye kubanza kusinga owekitiza president natugambira tulino businge ombikibeke bindiyo mahanga muntu nagamba abantu bagagana bakuganiza n'abantu turabo mu Uganda niturabo mu dini niturabo kubura abantu bati nitutemune turoga muramwa ogwo kugiza n'abahanga akatoka musajja n'umuto amusajja ko ndekera ubusingo bw'ekyo ndabona ko muruzuronko ko tambuize hati uko musajja kano mu imakaro abaronyi ndimbasaba reka president waitu fongero ku musajja tumuhakaro rero tumwereka akimo kusingayo omukarura kahwire president Museveni akatunga buceka kinana harigana mu district ya Kibare gasha kwa Thomas tumwebaze Bayi Thomas tumwebaze reka tumireho tugaruka na gandi amakuru agarukurataho urukuto rwa Nyampazi omuri Bubare Kashari ruriyo mu mberambi abaturane betombuita kutura mu Uganda ubutuzona basikoze mu byaro byora no matawuno babikora ohabuzi ahabyo bwegese nubukukibwaho at Avance International University n'abazi ni bakamanyisa amashomano tubatwino station days kabire chunji omuzire w'ishayishano batayira amana nakoro tukuba tutiro especially for parents to come and visit the children. Visitation day ni kuyama kumuzire kumanya ntyo mwana wawe kumanya progress y'umwana wawe and it keeps you in touch with the teachers aba mwana wawe babuzi ahabyo bwegese bwabana bukukibwaho at Avance International University. Don't worry, with Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite happiness. Mushamba Sako Limited ni tajeri kuru nyamufumura shema yagaruka yakuretera kisereki cya Christmas omwakogu ba member nabo kwenda kuba ba member mwena ekitereke cyatandikire ni 2014 yo kwikumira omwakogu omatajaga Kigarama brand Wetuha brand Shuku brand Burere brand St. Kagwa brand Kaboye brand
Chanjenyi brand, Mutare branch, Marinde brand, Marasite brand. Hamwe n'itange labizwera, erusha ngo maradisco. Ebyo kusimura, Emente, Embuzi, Enkoko. Hamwe n'ibindi bingi. Terabagisha tumenyi. Chena nemu, notita, shanje namwe. Nitubendeza Christmas enunji. Hamwe no mwaka musya, ogwenkumibira na mukaga, ogwentunguka. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ayi bari kuhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai y'amate, eyo mukaru, akatunda kumurembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echanyanja, muchamo, obushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshiga, kande chokunywa. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha beyi nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne marira. Bine bara yo murembe. Utebo. Sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa muri Mbarara City wahingura kache Vision Empire oruguto hatora katete. Jukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho terano tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 Kuruku bujwire je turkwitaga no kugamba aba original garments bari simpiri kumujwara no shaka bashije nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts nunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original shiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwarugo kubanza rumunamba yakana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Echikire wanyompenkoni nushumura kushemererwa urumuzi nanubusinje Nuenda kuchamuka mpenkoni jenda yakintu cyo kunyachonga mpenkoni ne kwamani uhindiko mushije nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje terekeza hangova nabisho kutego mutwe ngashimere ku mpenkoni bakaswa nawe nyuwako tungichpa yawe hati omaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire kubanga nabadde ku mulimo nebikola nensoka nembivaako nempita bannange nembaga abana empangu esimu nagirabe ngaerabika ey'ofiisyo *165*80# ogoberera endagiriro asasulira abaana bange nga yakozesa mu bulamu bwonna laba bambise kakasuli nange osobola kubanga school fees wandika mu banka yongera mu banka Bunyaruguru development sako yakuletera shitere Kenyamuruti ayibuka barisha kwangura banyuma yo kugura no kusevinga emyezi eshatu gakibanza zo kwikumi kutabira na bishatu byo kwikumi na 2 1225 oteyireyo rero kirakomugisha go kutaha umukazano ko kwangura ebirabonye mwini wasevinga miliyoni 2 n'ishweka ningo kazugura mu imigabo nutungo mugisha go kwangura wasevinga 5 ningo kazugura imigabo nutungo mugisha go kwangura embuzi wasevinga 2.5 ningo kazugura imigabo nutungo mugisha go kwangura enkoko shukari emuchere emigati n'ebindi binji nibaharoni za bodaboda diary school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans n'ebindi nibashanganya kashabi Bunyaruguru head office kandi bine branch chambra Kitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashanyarazi mingi nibatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kuvanyisa abantu mwena ngwe mihendo yabo
bacazire mpaka miliyoni 2.9 mega discount byona bihuire harimo visa ya ticket emishana n'irungi munonga okora cyenyonye omu Dubai emiromo nkaba customer service airport security aviation check-in agents landing grounds guides and aircraft cleaners okuhandisa no kwabusha aha miromo yona aha mataji gabona simu noti mushanju ina noti emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga noti mushanju ina itanu ninga noti mushanju ina noti rukumi. Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa AGACENCWIRE na fresh up gubire no gutereza kurungi munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kanu na hati gumano kozesa AGACENCWIRE na fresh up kwenda ngu akanwa kawe kagumeni kahumuraje izoba ryona. AGACENCWIRE na fresh up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbira mbazi gwa AGACENCWIRE na fresh up rero oyongera kushaka mu bantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorori hangariyon. AGACENCWIRE na fresh up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Manager ogito wagito okapatumutira kabateka jiramo yamusita kiziri DJ achuna na wedding ngebyoma tugumiseze shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikiza ngo okushara keke ni shamushanju ni zeze nyine byo ni shara keke tukaza kunyumbo nawo pesi yo na nesente konga tanyuire mbogo nyukushecherera nikuteganisa wenga ngende bogoka oyine mbogo kana bamuruji ayibambene kolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Korkayo mukahumuro kirino riba makuru AGACENCWIRE okwise bendera ya Forum for Democratic Change habwa president wa Uganda Nandala Mafabi yasibo mu district ya Kotido Abim na Kabong arukushira karuru ko president ahabwe 2026 abatura bamshaba kubatembera za damu zamizi uko kwente zabo no kongera ahayo kwerinda. Oguya yakirwa bakirinje bakaramoja kandi bamukora n'emigenzo yabo bari kumwakira no kumushabiro kuba musinguzi kandi uruteranwe yakora na Kaperi Mall Trading Center om district ya Kotido. Lokil la Mongat kirinjo wa mukore migenzo yo kumwakira yamushaba nkora sinja kora nshonga yamizi nebyo kwerinda. Nandara yagira nkaramoje inobwiga bwo mwitaka bita abantu bari kusingana boro nuko kubashaba kumwesiga bakamutora na karondere kizube cyo mbazi. Karamoja be the poorest in Uganda. Karamoja Anshonga yenguto mafabe yaraganso kuzikoraho twera abantu boko okutambuza mushuburo yabo. Part of the taxes being stolen and the taxes will come from 30 to 5 to 10%. Our small businesses have to give money. Yaraganso kutungura bwegese omwihanga riyo narukongera bashomese mishara no gukora nshonga y'amagara. The roads are terrible. Yaraganisa ko abakuzire shirinje mitwaro mukaga buri kwezi no kaburi cyaro miliyoni igana buri mwaka zo kwetungura. I understand the life of people who have been arrested by youth. Okushaka ruko ba president nikagumiza mu mwihanga riyona. Ndi Anita Webare Anita Atkunda abeji abazire n'abashaka
abasomesa ba St William's SS Kiziba ho muri Kagango Division Shema Municipality bakira umuceka ngo wanyuma y'umurokozi w'uburaro bw'abeji kandi tine kibabasa kucungura okorogera hamwe kuma hari Kiziba SS muri Kagango Division Shema Municipality omurugwa barukaho majingo gashahi kumenemwe barukusheshera izoba Hauko kari no jabuna amashanyarazi kandi wogo umuntu yanirukanga kivuga ki kanyamana nagusinga kandi umwika bweno bwa wisedi ya yegi ya leta ubona aterwa isumu ya numba shumesa bande abagabaro hamwe na school Nancy Arnit Brenda kungambara mudomico y'abana yasi kubaiza kungambara icyo nakora natera Madam DPC Unsaranta kandi ya responding ngwire kizana polisi teni ya terra aba fire brigade omukumi yatugirangwe nyuma ho entakimazire zikaba zagerizeho kutahirira ishomereri ombwire gukiro nyuma ho inyuma humbiro cyabo nabwo abantu bakabize batera mu baro birase bigenye baterehe birahuri nabwo biyimuka twanunkanta kumeka kumya bari babiri mu yabo irahuri babyata amabaye shumire baryifo mu morning prep na domu yes biro ready so bona baryifo barukusoma nababana babagandira kugira ngo abana nubo bamanyisa ngo edomeri yonese kwekana abana babagandira ndomu yabiri nekora ayo murugo gwayo kezishomereri abeji basini yakana babariyo no babuzubwa yenda kumurza abazire abwe byone bireho ukambwenu ekinkusaba ekinkusiba ruhanga no kugira ngo ombana biti no zireki kino umuganda b'ibemezi n'abeji bashabirwa kurwana isobwe sharingo mu mashomero ago barukwebembera ebigambirwa mukoro gwo kutora n'abebembezi babeja batsya ahawe kigombe cya Uganda Secondary School Prefects Association okoreba hari intare school ikintu cy'urundi n'aba abebembezi b'amashomero ikintu cy'urundi abana aba tukabayamba bakerendera batayi babo umujyo cy'uko bwabo katina mani kabutin hati leba tumazira ku AGACENCWIRE tuye tuine convention ninga short ya naro babebembezi babeji ba prefects yetabe tuina makana chanje nabiri kandi abengi bakorengo mu 12 abayeteranireho for empowerment tukora kugira ngo empowering leaders babase kurakura n'ubwemezi bwabo bwanyuma yo kutereberagano abebembeza abatori no habwenchereji baraganiso kutungura amashomero gabo Kashimira mnonga wanyuma y'ishuri nakaza kashika ICP kwa vice secretary apo cyabyo. So excited of course Kashimira muno because it was really a great opportunity. Kana sasa nitasimama hanga because of this. Na banda supporting out there ni Mbasima for all that you did. I encourage them to keep working hard and even be committed because this thing they are taking up of leadership it's more about service. It's more about service than titles. Gasha kwa Mike Atwachire na Aloysius Byamukama. abatura ho mucyare cya Rwanyampazi ho mugombora ya Bubare ho muri Kashari North Ambara District bacana kwembera mbihe yo gutora wabo rwa Rwanyampazi bacana nguhembera yo gutera ecyumbajizo buhereza ho mucanga cyabo abatura mu cyaro cya Rwanyampazi mugombora ya Bubare muri Kashari North Ambara District nibagira ngo kwiho gutora uruganda kandi rukasisikara okutambuza emishuburo yabo kukemera aba batanje kora burundu bwansi ngo bundu bakabona ho kuraba aho gunjura abana bitu babura kubaza ishomero abana mwe bagatyo muhanda utabugo mizi abana bakoza ishomero so yitwa amashomero karwanya pastori turuhare n'amashomero twende kwitanga kashaka hari so no shanga ngo abana bitu babona no busasi bunyi n'umutura azarwa kumanwe nakagani ubuturu ko narishangiye cyangwa tura mu Uganda ubutuzona basikoze mu byaro byora no matawuni babikora ko kiturwanya pasika stari nguto zonka ubuherezo bw'ami obwenguto bw'amizi obw'amashanyarazi
continuous twine n'amashomero nicyecho Arskaruhura chairman RC1 wa Kanyambazi nagira ngo abakazi benda abashubuzi n'abana bari kuza amashomero nubo bateganisiwe munonga ahari gutora ko mukazi wenda yakwatura rwa Nyambazi nibamuhe ko mu mugongo ahabwo kubatayine ntambara yona kandi rwaro nirya barehere sentasiri niyo turi kuraguza twe no buhereza niyo turi kubwiya no murwire wena no bwako batari wenda ishankeje nako akoresha ziki yakwato mu igishaha abama motoka to kubasa kwimusya muntu bwa motoka tumunaza rwa Nyambazi kugira yo murwire imanya bebembeza mwe nyonyine no busasu bwa manu munungu abo bwiko bizoba nkere nabana baba mu ntanda nabihe twaba baga kumkabaga tugambere hona kawo wambara district hanshongeji kandi yagira ngo nubajimanya ngo nengu uteje mbaza kurara bakora aho naho Actually, I said there, my engineer, we are getting some funding from one of our stakeholders, actually, specifically. So we are going to work on it soon. Umugandi hebyari 15 mu Shazari Sinjo North muri Sinjo district bitungira amizi bwa nyuma yo kumara imyaka mingi n'abakozese byagana. Amizi abakaki. Ngo minister impegeri ngo mupegeki byo mu nshozi. So abantu abinja bo mu nshozi babase amiza kandi raptor NRM na His Excellency President Museveni na Honorable Minister witu MP constituency abukora cyamano no bakategeraniza amiza gagamazira mezi 10 gakorwa ho magombora garetango na masha omushaza risinjiro North kandi byari 15 nibyo bwanyiro mu ntekatekeje babeno shango mukazi ahekira umwana ayinenda nubarubata mahiro yemwe mahiri ibiri baza kutahameza umwana murango isinjiro singane hatimwa habibara byo kusinga ahabijuma byo kusinga ihanga lyoni nagagiza ubwo burabe majyango wakwesi marachama wa district isinjiro ushobora kuba miliyoni 13 kugaruka higuru abo kuborere nyowe ahinsingire batongire biri ameze kwikaho ubwo ameze yakore needs assessment abakushaka isente tukirya tuzakoze Ndruth Nwamanya na Fatuma Nagudi. Babali Ruth Nwamanya na Fatuma Nagudi. Omuganda makuru Honorable Godfrey Kabyanga, who State Minister w'ebyamakuru hamwe no kukaburihanga n'uwahamezengu district ya Kasese neyo kushwarwa mezindi districts 3 nkagumweho muri ngo kwisi abaturo hereza hihi ebi minister bwambira hamukoro kwiguraho icombeko mu offices zegombora ya Lake Katwe district ya Kasese. Honorable Godfrey Kabyanga, State Minister w'ebyamahurire no kukaburihanga n'uwahamezengu district ya Kasese neza kusharwa mu zindi 3 cabinet ikayikiriza nari ariko kasigikiriza I talk as a government spokesperson with the authority the district should be split into 4 where Katwe Hima and then Kasese. Minister Kabyanga nagira ngo bwahati eksigire no mu gwa council ya district age kushara mu sharo za district ezabuzine kubana ziraba. What is remaining are the boundaries. Area boundaries area chairman watch or district. Abo kuba boundaries niziba mwati itwageri bigendaria ati bigendaria kaso. Minister nayongera agira ngo batura enshongeji bagerebe kankuru batagita mu feeling nyingi. Wilson Asimori chairman wegombora ya Lake Katwe we nagira ngo nangwa batakatungira office eji bature babona mnonga. That the administration chose me as a person to come and congratulations. Takatungira offices zetu twine challenge. Twikora ikiko zeitu. Omiti. Ubu office twine ono mborora. Kabombecherwa ILM. At they were very tiny potato.
so abantu fezwe mu miti hasi but now semu tuwite mune spring water yosi alere eri okasangana tukagabana kwa nyamwasana ne shande bantu bakoberaya tuwite amaetse awatolera tuwite amaetse mayonjo kondikireni kidebuli kiryo eri kandi nishande musikanyura so semeriwe muno ninsima ministry ya local government akutoa that fund kwa fund itakweza kukumbeka administration block cargo ministry ya local government then nsima honorable state minister wa ICT and national guidance Kabiyanga Ogahati district ya Kasese ina magombora na za town council na nina kandi niyo rikore cyanga cya Rwenzori East kiri mu division nezeri mu Bwera Hima Katwe na Kasese municipality gasha kwa Gilbert Mhanguzo muri Kasese. Minister Bright Ramirama ajumirira abarukwiba amatakaga government ngo bacumbatse mu yayo no kucumbatsa intunguka umushashi witu ayineberukira. Minister Ramirama agambira hanshongaza kwiba amataka ogabire n'igura magombora 2 yakagarama na retango umwishazari syndronos. Kanise batabona amazina ke official commissioned baribona ngo cyari tunachano barike bana tine ulingo bametazi 10.65 kugahari hashonda kuzahandijo kandi ubwisi metazi ngari cyo kahari chirimo offices office rooms enche izo rooms zokaga ya chairman LC3 armo secretary na jako bari hagati ya chairman na sub county chief imamo kwiba amatakaga government nawe cyingereza muri kira PDM mwine address aba MCs bagenzi banyu mwene bemeza bari mwagira ki mwene address yanyu yagiye address yo kumanya n'urugi takaba address yo kumanya ki amagombora gundi gomeje miliyoni zo muri Ghana buri twajya ngo reka twora abantu kandi abantu tubagorire kandi mumwe bari kutuzumurira batwega mu gihugu kandi nishaba kurugirira wano reba imirimo kweri bikorwa n'akasenta kagira nuri bangwa tuhiro umurimo murundi so contractor we bari munonga Omugandi minister w'ebyokwerinda Major General Jim Muhwezi ashabira abuna abasinjire n'abasinjire mu karuka NRM primaries okukwatanisa kutungura ebyanga byabo ebyabigambiro bwabire nabwa n'abasinjire n'abasinjirwe omukarura kaka NRM omurukunjiri municipality President Mwadi Kitayira kwenda tumakire kabakirani kabutunga kumu borecha na mwedi byabiro hapo bahindi byabiro byona tubizorofi not you as an individual Obu ayerekera kwataho ahabwenke ziriyo mu kigombe cya NRM mu district ya Rukunjiri kandi yashaba bazejumbiremo okureka umuzogo bamwe abashyira mu rukiko rubashabire kwabaho buteka umukarura Karion Kija no kurwanisha inshobi ezabiro mu ka NRM primaries
kandi ntabikwe Ruth Mwamanya na Dan Basibi. Mwebare mnonga reka tumireho ntugaruka naganda makuru. Katochi yeri no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi okurugeri izoba abantu bangeti barigaruka kugirena kwa mutima ryaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi yeri no bunuzi bwayo katochi kerya mutindo katochi Eina chama chayo muhute katochi yega mutindo katochi alcoholic drink yenuzire kandi terkuleta hangover ne kugwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywa St. John College of Health Sciences invites the graduates, parents, prospective students and the general public to the first graduation ceremony that will take place at the campus grounds on 24th October 2025. The chief guest is the First Lady and Minister of Education and Sports, Mama Janet Kataha Museveni. Since inception, more than 2,000 students have qualified in both nursing and midwifery courses. We offer courses like Certificate in Nursing and Midwifery, Diploma in Nursing and Midwifery. For more information, please call the academic registrar on 0788 42 03 23 or the principal on 0776 99 0717. N'umuyobozi wa mukuru w'ishomero ya State High School muri Shema mu Kitagata Kanso. So nibanza kusima abafresi Uganda abo gutereza amashanyarazi umwanya guturumu tugurumu amashanyarazi konka abafresi babakiriye bateza amashanyarazi kandi ngakora kurungi munonga niwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebirukiraho tera noti munana noti hashatu na mkaga hatano na mshanju ngaga ni 5 eyabusha Musego abadomo lwa katoli ku ndongozi na nanywedde kano kaalo vera chawuda drika kino kigaji kya feke nyinyi kati ndi kati ebule okuluda kululu okotyonguka kwata kano Museka no bakaita bati pineapple chawuda drink kakamudwa munanasi bojo mutoba bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuno w'amaanyi utamira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu nono mwanya ahubwo aje buri kubugabugana umutindo twakwakira ahali The Arena Villas and Hotel shemererwa omuhereza bulungi ubwo mutindo gwa higuru ubwo buraro umwanya guri kuretera wahurira nkoryomuka twine restaurant y'umutindo kandi nitukora coffee ey'umurembe hamwe na pizza ako kunywa karungi ahabara y'umutindo ubwo uri kura ubumuriro burungi ubwo takarebaga parking day marira kandi rinze rweje hariho na wifi ahubwo kuba ubusinje bwawe ni kikuru ahari The Arena Villas and Hotel twine gadenze zo mutindo The Arena Villas and Hotel no hurira buzima ni cyangwa inyuma ya Shell Makinke aruguto rwa Masaka gamba nitwe ari noti 3 10 23 ninga noti 2 noti chenda nina chinana ne 2 25 obwengulo obulabiko obulungi okutukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka langi zino tusirabira ne ku bisenge ku motoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo langi eno erungi ya buli kimu langi bwebulamu okusinziira ku langi ez'enjawulo enkomuliito ze tulina ku Global Paint ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku
bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weatherport asiigibwa ebweru, ne Global Matte owazi siringi. Weefunire rangi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Chunchumura kabozi komora kabozi. Chunchumura kabozi tuntumure stressi. Tuntumura komora kabozi. Oshemezo mu husband. Komora chukunywa cha kabozi multivitamin drink. Chukutafyo munsi y'amagara manungi. Dipiyama kubi premisi. Chireta manu masyo mbashirira hamwe n'abakazi. Nendijo megasho kwata kabozi multivitamin drink. Otuntumura chubaro na stress. Echo kunywa cha kabozi multivitamin drink. Nichikorwa bakabozi Health Products Limited. Chamibwa UNBS kandi churuhombe bipimo bya milliliters 120. Omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi. Okwetoro ihanga yona. Okushobora no kumanya ibiri kuchiraho 0.02 Olino mutwogoloma emimire ejiruma ebinywa amanyo obamusujja waliwo Kiramo Plus lwamanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12 obulumi bweyongera genda olabe omusawo. Iwo tuire n'oteganisibwa abashuma ninga otari kumanya ebiri kufa omu ka yawe waba otariho. Homescan beine za kamera ez'omu maju ez'omu banka kamera ezirikozesa soda kamera ez'ahangutu obwoma bwa internet ebyoma by'okubara sente za radio call amasima g'ahameza ag'omu office na hotels obwoma buri kukuratiriza ekiiruka kyawe kakyaba kiirwe okwenda ng'omanya yikyatora ka ninga border tracking system alarm z'omu maju obwoma bw'ahanyigi obw'okuteekamu ekinkumu access control and attendance machine hamwe n'ebindi byona eby'orikwetenga ahabwa security yawe n'eka yawe n'eki business yawe. Emihendo n'emirungi ebiri kukiraho bashanje aha rubaju rw'ekizimbe kyabirekire muri Radio West aha High Street ninga tera notisha 22 15 49 ninga not 85 not mushanju. Out of us International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Still to come on Crossroads. Quez's happiness always comes with a cost. Ezra, tell her the truth. Please, you know what? Shut up. Season 2 finale week from 29 September to 3rd October, followed by Season 3, where everyone is out for revenge. On Palm Magic Prime, stay connected to DSTV channel 148 and GoTV channel 303. Mommy? Yes? Everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola when I'm watching my kazanyo anti ku highway nga mvuga sisumagire ekyo shuwa get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. With Momo, you have the power to pay for shopping more easily using your phone. Dial *165*3# or
scan to download Momo app and pay for anything. No hassling for change. And even better, if you run out of money while paying, you can simply add go with Momo Advance. That's Momo. That's the power to be more. Welcome, what's our topic today? The biggest back to school promotion season 3 is here. When you buy Focus products worth 16,000 to 24,000 Ugandan shillings, you win a bucket of basin. And when you buy Focus products worth 45,000 and above, you win a school bag and lots of other prizes. Move it! All day confidence. Kurikayo omukahumuro kandi omuganda makuru habemezwa Mbabazi City bakwatanise n'abanyishanjiro batandikire okutebutara hanguto zimwe okurwanisa obuhenda biragiro. Ebitari biri kabwa ombyaro nikosa mankizo over. Konka kunu y'oburembo witu burembeji yo kubanza. Ya kabiri burembeji yo kubanza twina abashuma bende abembuzi abenkoko abokuhendenje wahura kandi omuntu ko kumkwatoti wamtwara wamtumchomi edakike mwiza akwaratira munyene mbwe nahabwejo rikaro buyeja obuyagaraka mukamasimba azamo muhirima gukubere kuri kare makando umuntu yabire na ijanke kiro biwori kutambure ryawa kurega konkate ibintu byaterera ni bigamba mawe Antuberemba twibiraho kureba mutaza kurabaho muri magwa kwasire ngatira karobe yateretere bitara zumarkara abereho munonga ubire bono kurugenyuma ikomuka sanyarazi kagera amasanyarazi kandi ubu amasanyarazi station iri mu kasanyarazi izoba barokusima kwitu amwami rukari ayabasa gutereza ibitara byasora boko ububire kashaha nkina abantu biruka bataha business zikinga wakati ndetse zakora mpaka abantu bakajya kujyaki okukinga bakinge onyemeriro mbirugere bya Cheyimani Rosi 1 Munterire Jofre mwe nito nkaburemba ya kabiri sero mu trading center je mwatereza mu ekitara betubyo mwiruma mwinji munonga most especially amasanyaza kugabene gagenda yabasa kuteretera bitara bibiri kandi byashangamu irindi baza kora tihera mutima nsoguma twere tushesha hina batanka kuvugaba omunko konjero okuza baharukwe Omuganda makuru orukuru kurambura amashomero mu district ya Kamwenge yahamya amakuru agabashomesa kugarukombe bina okushomesa bwanyuma yakesharingo kabo okwemerezwa. Minister w'ebyobwegese n'emizano Janet Kataha Museveni kuraba mukora extra shobori ku government ikirizine n'abashomesa kumara kesharingo kabo bakagakombe bina kushomesa kandi mu district ya Kamwenge abashomesa batandikire gukora kandi amashomero gutohikamo tabashanga bariyo n'abashomesa abarambuzi b'amashomero ibyandi bakiriyo bashangiye ko amashomero gayigura kandi n'abana bije konka nyine kwe kuba izo bari kubanza barabatize barabakuze nyuma bazo gutambara kugaruka mu mashomero gabo na munga bwo mucika byari sa ba government bija kandi bija bona kandi kuna mara gusheshe kubija nabagira ngo ugende uze kwegesa abana aza kerasi
urukure byo kurambura amashomero yashaba abakuru b'amashomero kureba ngo abashomesa batama no mushomesa kwigaze China ekitirweho bari mu kwesharinga no kubashaba ngo bandu kubarakanyisa hakiri ko kushuma kw'abana basa kubatera to remedios basa kubateraho homework ankotu bari bakanyisa akiri akomwana arona ashoma tukabona kutwayita ikintu kisigirweho ukwezo kw'abana bamaze batari mu mashuri nimbanza kuterera abazira kugira ngo nitotitwe konka ubwiro bwo busigireyo ninshaba batsindikira beje batuhereza beje bareke kubatoza kunuko ubwa hati government unit bekanso kutereza inshonga z'emishara y'abashomesa ba science hamwe na arts etwirene leta kamba yaya omugani makuru abejigana nkagana bashatu bishomero ryambara Parents Primary School bahasirirwe ubwo barkwetebekana zo kubuzubwa mu kitambo cya message bembirwa mu kwezi wa bwana mukuru w'ekerezi ya Uganda Matters Parish Reverend Father David Tibingana ibana okweyikereza n'ekintu kikuru muno kumanyoti indyaha hindi nobukuba abazire banje bakine kapasite yo kushashura school fees konka hino ngwine akankwera kashashura school fees hasa nyenda koze so mu gisho na kwiza kubani kushashura abana school fees kuko banahiriza gisho bagambire muteho amaskonto baye byo kureberaho abo kubani bitwa I think tubire ferias kandi life history itwabire munango aterinke yabo boka babwine father kabahe environment teenage batakurya teenage abwenche nibeho amaskonka abana bakurugo mu family ezirinide ogu ashabara beja bariyo baza kubuzubwa okuba bacurezi. We give thanks to God Almighty who has kept us alive and enabled us to reach this important stage of education journey safely and in good health. Kubanongera mu Rwanda rwe esente za school fees z'amani mukandi byo mashomera gandi agitero kumanya agarahare nanagari hihaga betorire Yakobo kigirango c'est so warning to us teachers that not many of us should become teachers. For us teachers we shall face a stricter judgment than others. And Moses said to Joshua, choose for us men and go out, fight with Amalek. Abeji bina chamushanju nibija kubuzubwa habiro bishatu hamwe n'ebiro nabyo kwezi ku 11 omwaka ogu abwa TV West and Era Atiza na Anthony Atwine mwebare mnonga abashatu bitu b'amakuru n'abandi babariyo mu departments stars munasumwe kutobasa kuba isiyo tutyo amakuru agacenshire n'Mbabazi charity na Sande brand gategereze nyensha kareho makuru agihangwe hamwe na gacenshire shayibso mwebazi targati bose ari kurunje You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kupe Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the